Bà số đây bên tầng này và cùng mặc cảm thì nhóm bạn hay rương nắng anh vậy tham miên ông pro mà nè có chạy lấy sạch rương mùi bẹ pon cho mùi nâng cả bạn mà tố hay quật rô cru mớ bà nói đăng thà không mau ta quật nắng nè tận đinh vô mà tô bị trào lụi nắng cứ dõi quật ôi hay là đập chẳng đăng thà sạch rương nâng vì giờ mách tỏ chỗ sạch nó này anh vậy tha quạt nơ riêng anh ủi chia lái quạt chỉ sợ hết nè mà toàn chỗ khảo với chia lái thế chẳng ngày nó cứ ngày trôi cho nắm dạ bắt đầu cá đấy đôi dựng chỗ cho nắm hỏi anh mấy thằng màu đấy chỗ cho nắm hỏi cứ anh vậy tha mình men chỗ cho nắm hỏi xong tốt bong bồn ngày chỗ cho nắm cứ chỉ ngày tivi quạt đời xa quạt lên chỗ cho năm ngày tí mùi nó cứ quạt ọc cầm làng bắt ta hơi chẳng ngày tí pí bê thằng ấy quạt để quạt cái thằng là nghĩa chăm quạt tại chụp chung pù mã rồi gặp bác sĩ từ tai nó bê đại quạt krau bị đê máu cứ quạt bạn mà tàu quạt hay ắt đăng tham mà tàu quạt cứ tờ nào thì chẳng còn ai cái tha miên pa ôn pro bỏ quạt nó xây mà tàu quạt rồi có dùng tàu quạt thì chi tai vậy để play nó cứ nó pe để chụp ôm pro bỏ quạt nó cứ quạt đào màu bị tình ấy phật á từ chuyện nó cái bài tiệt từ chẳng có chấp đam pay luôn mình tên còn mưa sao mà tô để tục kẹt nền tú còn khơi sao mà tốt là kẹt chẳng còn đang tha miên chào luôn mình tô có chấp đam tê từ nè từ nông ông pú nè nè Rossi mà tô vậy thôi ôi phẹp phân phệ mà tô nâng hơi nâng nè chui phẹp phong tha cái lỗ miền điện an vô lụa mà tô tới cái lạnh quạt trắng nè cái lạnh hàng thùng thùng nhớ nè tái ăn miền tì tái cứ miền nè ao từ nâng tha mà tô để ôm pro lọp chi nữa mà tô mạ nâng hay nâng po nâng cầm phong tại chi sầm đại từ prey mà cái lạnh trắng còn ăn ăn dù thế còn hai mật phẹ có từ pi nè hai con chi từ nó ai nhiệt hai bị chạy đòn tiện quạt khơi cụt mà tô nó cứ mạ để quạt ai nhiệt thạm mà tô quạt tầm mỏng chẳng quạt đinh là hột đinh bậc kia ai nhiệt tha quạt đinh lẹ tăng bị plei chiết là hột đọc plei lúng châu tập plei nóng bà chẳng quạt đinh là hột ai nhiệt tha còn là lẹ bị plei chiết đọc plei lúng nó cứ mà phay cả lỗ bà đây chẳng chào nó cứ chi mà tôi cho prey mỏng bà chẳng con ăn ai chi cho prey bán đời xa con khai sự vật tập hiệp đại pi nè hay chào mà nè hay dương ăn miên ở bỏ là bỏ rồi có miên ak pi khuôn để cháo nè hay con chỉ côn không phong hay pi nè hay chào miệt thông phong hay chim tôi cho prey gọi hiện tạm thì chẳng con bỏ mà bình bà mà pi nè pu mạ thôi là hốt đó có vừa đầm nào đọc bẹt đạp lời miền ôn quạt tê màu alo à bong ơi cái chạp ăn chào ơi bong anh mau mà châu ông anh nhỉ hay mà nước bùng mồm mai chất khăn phong lư tha chạp ăn chào hay mà tô nó nâng hay vì nó mình chỉ tờ lượt ôn pro có vừa đầm nào là hốt đó tè hai khơi mà nước có bông để chung mà bà hai khơi mà tô nè sờ mãi chất mình tên hay ở về chết là về vốn là thà ná chào bông phò thà ớt tế ớt miên chào họ khơi cho mà tô chào tục nắng chẳng viết play mình tên đời xa ca có hiện anh chi lấy có anh nhà thà có khâu đá nè chẳng mà tô đã bắt hơi hay sao tại mà tô nó sốc mà tô nó cái ba tia này chẳng phục mà ai bỏ quạt nó cứ thả quạt nó vô mà tô nó từ lụa ắt tránh tớp vô mà đặt tia mình có đặt đăng hướng ấy tề ắt đăng mỏng chẳng ca cho bà can bỏ
ប៉ាម៉ាក់គាត់ហ្នឹងសង្ស័យណាព្រោះអាហ្នឹងវាខូចដែរបាក់និយាយដែរអាហ្នឹងនិយាយទៅវត្តណាធ្លាប់ខូចយើងដឹងហើយថាធ្លាប់ខូចគឺខូចមិនខូចចឹងហើយដល់ពេលមានរឿងអីកាត់ឡើងគេបន្ទោសទៅយើងទីហ្នឹងវាចឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយផងបងប្រុសអត់អាចបែកចោលទេព្រោះអត់ឃើញចោលឃើញតែម៉ូតូហើយម៉ូតូហ្នឹងគឺប្លង់ចោលនៅក្បែរផ្ទះហើយអត់ដឹងថាចោលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចมันលួចឲ្យវាទុកទេអត់យល់ខ្ញុំវាអត់យល់សាច់រឿងហ្នឹងចោលវាមិន depression ឬក៏ចោលនោះឈួតគិតឬក៏បែកតោះឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញបន្ទាប់មកម៉ាក់គាត់អញនិយាយថាប៉ាគាត់អត់សូវអ្នកជឿជាក់រឿងអបិយជំនឿបានទេម៉ាក់គាត់ជឿជាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅមើលគ្រូទាយបាទគ្រូចូលរូបមកកន្លែងហើយបញ្ជាក់ថាគ្រូចូលរូបហ្នឹងរូបដែលចូលហ្នឹងគឺជាតារបស់គាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃដែលចៅរបស់គាត់ដេកលក់គឺមានអ្នកចូលលួចម៉ូតូគឺគាត់វិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺហោះទៅមកតាមរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ប្រែខ្លួនជាមនុស្សហើយកាន់កាបិតប្រកែកហើយច្អល់មុខចោលថាឲ្យយកម៉ូតូហ្នឹងទៅឲ្យចៅវិញអញ្ចឹងអាចនិយាយថារឿងហ្នឹងខ្ញុំអាចវិភាគថាពិតមិនពិតខ្ញុំអត់ដឹងណាបងប្អូនគិតមើលខ្លួនឯងរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាទអ្នកជឿអ្នកមិនជឿខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេហើយដោយសារចោលនឹងខ្លាចពេកបាទក៏សុខចិត្តយកម៉ូតូហ្នឹងមកប្លង់ចោលនៅក្បែរផ្ទះខ្លាចម្ចាស់មើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយដល់ធ្វើចឹងពេកអាប្អូននោះវាជាប់ឈ្មោះចង់ចោលទៀតយ៉ាប់មែនបន្ទាប់មកអញនិយាយថាម៉ាក់គាត់ដឹងសាច់រឿងតែប៉ាគាត់នៅតែបន្ទោសគាត់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់អត់ជឿជាក់ទេបាទហ្នឹងហើយព្រោះកូនធ្លាប់ខូចហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅដឹងសាច់រឿងថាគាត់និយាយណាអ្នកដែលលួចម៉ូតូគាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិរាប់អានគ្នាជាជាងសោដោយសារមានថ្ងៃមួយគាត់ទៅលេងទឹកគាត់ក៏បានជួសសោម៉ូតូគាត់ក៏ហៅអ្នកដែលថាមិត្តភ័ក្តិដែរណាមិនមែនមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធទេរាប់អានគ្នាតគ្នាណាស្គាល់គ្នាក៏ហៅទៅធ្វើសោម៉ូតូតែដោយសារខ្ញុំទុកចិត្តទើបខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើហើយខ្ញុំមិននៅមើលបន្ទាប់មកជាងសោហ្នឹងគឺច្រឡំម៉ូតូសោម៉ូតូមួយទៀតណាមួយទៀតលក់ឲ្យគាត់គិតតម្លៃពេញឯមួយទៀតសម្រាប់ទុកលួចហ្មងអើយតំណងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងប្រយ័ត្នទៅរឿងជាងសោដែលយើងគិតថាទុកចិត្តឬក៏មិនក៏ដោយរាប់អានគ្នាមិនក៏ដោយយើងមើលទៅបាទគីឡូទៅបាត់គេលួចច្រឡងទេដូចអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេបងប្អូនពេលខ្លះគាត់អត់ណាអញ្ចឹងគាត់មានកំណត់មួយគិតអញ្ចឹងចិត្តមនុស្សយើងអាចមើលឃើញទេបងប្អូនស្ដាប់រឿងនឹងហើយគួរតែជិះវៀងឬក៏ប្រយ័ត្នរឿងចំណុចធ្វើសោនេះបាទមកយើងមើលទៅកុំគិតថាយើងទៅនេះទៅនោះផ្លែតណាយើងទុកចិត្តណាឲ្យគេធ្វើឥឡូវគេច្រឡងម៉ូតូសោម៉ូតូយកចាក់បាត់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអូខេសាច់រឿងហ្នឹងគឺជាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរហើយនៅសាច់រឿងមួយទៀតសាច់រឿងនេះអែមអញនិយាយថាសាច់រឿងនេះគាត់ចែកម្លេចពីសាច់រឿងលោកពូរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើទៅរៀនធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងហើយចំណន់ដែលរំដោះហើយអញនិយាយថាចំណន់ពលពតហើយណាអញ្ចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវអញនិយាយថាអូយកាលហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែទឹកស៊ីអ៊ីវញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មែនតើហើយឈ្ងុយមែនទែនហ្មងហើយទឹកលង្ខាប់ពណ៌ខ្មៅហ្មងតែឥឡូវអត់ទេទឹកស៊ីអ៊ីវគេលក់តាមដបអត់ឆ្ងាញ់ដូចពីមុនទេតែខ្ញុំស្ដាប់រឿងនេះហើយខ្ញុំខ្ពើមវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាទឹកស៊ីអ៊ីវដែលខ្ញុំញ៉ាំពីមុនហ្នឹងអាចជាដូចក្នុងរឿងនឹងបានអត់ឥឡូវតោះយើងចូលស្ដាប់អស់គ្នាលោកពូអាចនិយាយថាគាត់អត់មានមុខរបរអីទេហើយ
មានបងចដូនមួយគាត់ហៅទៅជួយធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនធូរធារណាអញ្ចឹងគេហៅទៅជួយធ្វើការងារគាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយគាត់ចង់ចេះអាជំនាញទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងបាទតែអ្វីដែលគាត់នឹកស្មានមិនដល់នោះគឺកន្លែងធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់គាត់ហ្នឹងមានទាំងខ្មោចឆ្មាមានទាំងខ្មោចឆ្កែដែលស្លាប់គាត់យកទៅបោះចោលចូលក្នុងអាងទឹកស៊ីអ៊ីវញ៉ាំទៅហើយញ៉ាំតាំងបន្ទូចអត់ដឹងខ្យល់អីសោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអត់បានញ៉ាំអញ្ចឹងចុះគាត់សឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកថាទឹកស៊ីអ៊ីវដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំពីមុនឬក៏បងប្រុសចដូនមួយគាត់ដែលផ្ញើជូនគាត់រាល់ខែតែពេលគាត់មកធ្វើទើបដឹងថាទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងមានលាយសាកសពខ្មោចឆ្កែមកឆ្មាពេលខ្លះខ្មោចគោខ្មោចក្របីដែលស្លាប់ក៏គេយកទៅដាក់ដែរកាន់តែស្អុយកាន់តែជាតិអាចជាចឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំឮគេនិយាយដែរថារឿងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ជឿណាតែឥឡូវគាត់ចែកម្លែកសាច់រឿងតែនៅថ្ងៃមួយចំដោយសារមានឧបទ្ទហេតុបងប្រុសចដូនមួយរបស់គាត់គឺបានដួលបោកក្បាលជាមួយនឹងកន្លែងធ្វើអាបោកក្បាលជាមួយអាកន្លែងធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់នៅចូលកន្លែងទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងអត់មានអ្នកដឹងទេចឹងហើយរហូតដល់បាត់ខ្លួន6 7ថ្ងៃទើបគេទៅមើលហ្នឹងឃើញសាកសពគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងគេធ្វើលក្ខណៈប្រភេទអាងណាគេចាក់សាបហ្នឹងហើយពីមុនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេផ្អាប់អូវិញនិយាយទៅរឿងនេះវាអត់សូវរន្ធត់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែពេលនិយាយហើយខ្ញុំនឹកឃើញអតីតកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ីវណាតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអត់ជួបយ៉ាងខ្ញុំសុំនិយាយដដែលទៀតចុះបាទបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលមរណភាពទៅរាល់កិច្ចការគឺគាត់អ្នកធ្វើត្រូវហើយប្រពន្ធគាត់គឺអត់ចេះធ្វើទេតែនៅថ្ងៃមួយទឹកស៊ីអ៊ីវដែលគាត់ច្រកយកទៅឲ្យម៉ួយនេះស្រាប់តែម៉ួយគេថាឃើញក្របភ្នែកនៅទឹកស៊ីអ៊ីវចំញាក់សាច់ចំwatch អូអញ្ចឹងមានន័យថាសាច់រឿងហ្នឹងសាកសពដែលគាត់ស្រង់ចេញពីទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងគឺវានៅសល់ក្របភ្នែកហើយអត់យល់ទេមែនសាច់រឿងនេះអាចនិយាយថាស្ដាប់ទៅមុខវល់មែនវល់បាទ